Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Ki nongi lambat nong kersan kumba aspa sat mongut jong keseng sain partai National People Party NPP hak jelam presiden ke NPP nong po blok committee uba Agustin walang akan riotrek jemang arja arwar kilalit ban penyeso LD bat keseng United Democratic Party UDP hak jelang ban priangi ki nongi lam ke NPP lawan mansaki doba H Brolding nong se MLA ke UDP na motorisen bat menteri hak sarkar jelau Dr. Jimino Motho General Secretary ke UDP Central Body uba belejit rani MDC ke UDP na nong po ki nong yelam ke UDP ki riurang ba ki long me bat ki khun samla Habangi pek syak ini ki parti guna hampa ke konstitusi. Ni don tang ki politician. Hampa ke parti yo i hane hampa UDP. Bagi yo i syai kedar. Bat burgut berenget ke bakam syai. Ba udon ulidar. Barengan ong na ong kuntang nama ulidar uyap her bat politician. Jadi i bagi ki parti ki bana hapo ka nompo konsi ngam ong ya ka jela ngam ong ya ka nompo konstituensi ni don ki politician te hangne don in leader ka bomot ong gatin paren politician will concern the next election only but the leader will concern the next generation ni iya kata ka benta bahane hapo parti UDP don to leader uba concern ya kan next generation kisami namar bobon ba di politician jeli kin by hook or by crook kin ne da kan no ka boy one job ya ka election ha ka bang ina shim ya ka rai ka jimut ka baramba ina ino punta nadu arpo south tarik banai February hadu matangi shim ya ka rai hadin bangila puson wilayah hir wilayah than ba wilayah perkat ba basyanu nilai kersan don na pedeng jong ki riroba ki bamla upoi mdangsi kumbasipo kasanmut na kidaw ki bamla kiar ka ji klat ki bahayin don ru ki ba ya tungku ki bapoi cha ki hospital tenamta kitaro ngasmo ban ai gajing huble ki bamakir ki kersalam bat poi mata kasi walala kim sim lapoi kamet andre ka mesim idon bangi mata kasni kita ada ki message ki bamagi ki pa shwa bat sedang ketika jingelang bejungi te perlok ramba bat long kemi basamlar kumju akane ke janbet ka mentang kae ke bola pelong yangi bagini one room hakane ke sem nade ke party UDP lokot kemiong United Democratic Party Laisang ini kamde ke parti ke badang khamai kamde ke parti Norway kade ke parti Tradi ke badon hapo ka jela ka jongi kade ke parti ke barim ke bala patru yo lakam ke sensara hapo ka jela bad mentaro kumju ke bas sensara ke jela hapo ka MDA government kade ke parti ke bangi habangi fight mat nakamta ka election ar pulai hadin bangila design no ban mino ila de na ka party entity ka bidon claim control new ya ka party hendai ki ki jia kidon ki daw ba hendai kita perlu minum pa ban ya du ya kita ki daw bale ngemi nomor ka jinglom jingman jo ka sain partai hapo ka jela ngi kala ngi warhane hapo nompo konsumensi dagang purom wilayah perkat bakuno bangin nuanra ya gajingnya teli kawai ka mga sultanat nagaling kajonga kabal nagaliang iba Agustin kabay ikren
Ha ka ba iong. Ba idon ka jinyo irngai. Ba ha ka parti UDP. Omdei bagi don tangki politician. Andre ki don ru ki leader hapo jo ka parti UDP. Ngida sngo kemen ya kene ka jinyo i. Nagalian ke jungi ku munong yalam. U leader u bahakmat u balok presiden. Jo ka NPP yang di senam ki berada. Kalau ru ka jing shisha Hagabangin pek hamtam hari ni sini jungi mentah. Baki don shisha ki politician bat leader. Henry kum ki paiba nong song snong. Ngin kham smo it, ngin kham smo bah, ngin kham so shngai. Balaran don ukpa ubala ban seng ye galong yin galong sem. Ban ai galawe jo gayin ga sem go jungi ka ba pernai. Ngamit bagi long kemi kin kuak yo long pa ubang kuak ban penjot lagi uban su penkut no ay gayin kasen gejungi tang hapo san sinem henry ni kuak yo long pa uban tei gayin da ki bon hopli kisnem bat baro shirta gejungi gejungi kata gani gejing kuak jo galungi ngalong sem wat hak sensia ga kendaro ni kuak ban yo yakum kita ginom mikmat kibala ban perhan na kabenta ka roy ka pa kabha ka met om tan na kabenta shisngi henry tongin prakhan na kabenta ka jing mentoy ya ka paten ka bansawan ka bakum ka dom ka thain ka jungi ni don kam Kajing sneu junga kum UMLA jog matrasan hahak ni kapor ngadap da kajing sneu sarong bak kajing sokhia jemut ngapdiang ya pipara mene kito bengalasha ban penkup ya kalamajong ka parti UDP bat menyuruh ilai tu kepong ni dapdiang da ka sumu ya pi bapiwan haka parti UDP jungi bak kajingwan ki jupi na por ka am simro ya kito ki bom patman ban kersan bangange lemba jupi pidia krop piniwer ba kinang bun ba kinbang kersan ya ka parti UDP kejungi ka ba pulong yagi bunwan sa ka UDP PE ba ka NPP kelas up pagi kelit kita tengi ba bangi wan sini say ka parti UDP ni dan ka NPP te ka NPP kelas dang ban set up ya ki kandidat jongka da ka jingbom ya sutu jumut lang Aisha at least lakuno no mi de bunyo ka konsol nangi ki nilam ko tende la super bana ki keteng jongka to ya kata ngamdon daw ya kandidat ngamdon daw ya nilam jongka ro andre kejing mar ka kam parti de kam lang ni de berpekat lang mar de mangi te ban rai de mangi ban punjab de mangi ban yatur de mangi hi ban tabut ya lor ita inaurin ni so percaya kata te nyamino te nyamino hadir bangi mino na ka parti UDP nilai syong layatir nilai pet nilai perkat senong nilai tinggi i ba kapor time has come kolong ba ngin punyatli no ya ni jat di lulum ni ka parti rulum ni devel punyatli no ba chisin kasni ngin ailat ya ka parti rulum bakan yo masishar dalade yalade minum syakshu ya ka sishar di parti he di bawan nabar di bateng teng kimla bar suku ya ka ka jinglong ka jongi di namar ta ki daw Ting mangi kun kinuilam jongka NDP ki bala dino ni wan penyeso ni bang yi bahang ni hapo parti UDP don kalawe nanta ke jai bendeu jongi la shisha kun ke jing to ki ong ba dese kila ban ong ba kane ke parti UDP ke kut tang na para tende ke bang suka ban ong ba hoy shisha ke parti ke kut na para tendre pat ke bang ko abang bak identity jini ka kutan hakana parah ka jan krisya ka bang idon bilong kami ka tin ka tlik ka kutan hakana parah dan rek kamut bahkan kutan hakana parah tang kita ki benta dek ibu no bangin pen yatli marka jini tli kalong kabor ngin ra kan gadi sur jong yatli adu adali nyimpa baka dur ka dur jonor jong hadli ku manglaon ne nek dur jong jat benriu nyu trep muskum ka bendong hadli ladang ngim yatli kumno ngin ra ka dur jong jat benriu nyu trep hadli kada mangingi pa ya pra United we stand divided we fall. Bunsin kejat berdekasi. Jika kamu job mah hakno nak pentana mar bangun berbuat tekniknya Pak Japra. Sisin kasi boleh ngem ailat ya kan parti. Sisin kasi bahkan yo mesti syar dalbe dalbe mereka. Kita
kita di gaji pekat itu bangi wan punya sok kata te kini ki apa sempung ki bangi wan mentah kia datang ke jing sedang ngin sadan saka scan web kami tang pi yang ngi don ilo datang dang bun ki bangi ja kan re mata kasing ngawani lam kuat banga ku presiden re haka second web kita nampak segwe pergi no ilam kibanwan punya so de kamkut tang mata kasing hande di peso re ngila don lupa klan medas ngidon kirang ba kiruro ba ki bawan ta kasiru re ki bakanteng yu sa cilane moklor klem rung ya ki kep ndap itu ko form kidon ki bon ai mesin katu kapati ba ngidon sakwe pakaplan ban pan punya so syakan ko biti te ka jing tumu jungi ka jing i jingai jungi ha lor ka jingwan punya so jing kelong ba maneh kumbang alam mission kendiat bahal kane ka parti UDP nga ong ba nga iba don ulidat kau kata kala ban susu ber kala ban susu kay gamut ba ha ka parti UDP don ulidar uba concern na ta kandidat generation pin nomor ba ngin kwa bandon kipul parti gondon dan kipulsion nomor kipulsion di fokus tang iki programs infrastructure developments ya ka generation per kim fokus pin nomor ba ki pollution ide ki breu ki ba mangi habangi na pej bani abhay tu ki parti ba po na si ni bandon kipulsion ngamnut ben ong 100% ringa i ba ki de ki pollution pi te nomor ba ngayu i padang ne ha ka parti UDP don leader ko perkat namta kalawai namta kami tidak berjoni kam tam kan ko si dia ita inorim mengi persondor mengi bangi sutu syai bangi dangla leader bania politician